Kardom Karbi Anglong News Channel Kelang Arado Anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Nijang Karbi Anglong dongka mukamarlo Karbi rong sopi habit a Ingnar so Ingnamrai komasai khiatum Kenep. Nijang Karbi Anglong keparlo dongka mukamarlo Karbi rong sopi along habit a Ingnar so Ingnamrai kom sai khiatum Keneblong wo sik achiklo niphai cricket tom ningkan suri hinira ingkoira pho arni dongka mukam arlo Karbi rong sopi along habit a Ingnar a hura long pen aso ejona phan che o tekang pupajok rong ajo dam thap dampru theglong si dongka mukam forest department atuma phan birta pc nep ingnang dampen Kheroni southern range forest asai hem along an wanted lo Bang soapi Kheroni forest along chokomar Keklang Atum si selangpon lapen kapecho chiaphan aan pipon pusi berta nang pale Kheroni pen nang kelo berta kam singdera report Karbi Anglong News Channel Nang pandi lo korong pat, tangcu. Kheroni constituency ke parlo Henru Abi Adung Santipur Arong along Longle Alamki Keklang Pirthe along ke Lamki Keche mate Lamki Keche nai pulote Longle penta isilo Athe Longle ajoy nepen munidatum kichi ke jang sita do olo Sonsi kedam tangarni Karbi Anglong Hamphang asong atum Longle Alamki Aputa Alam penang an chesong pon bomlo Bon sitame non puanta labangso Longle Alamki do pon bomla Sonsi pini niphai cricket tom arni Kheroni constituency ke parlo tongklong be arong Amikar Budheswar Teron Alongle pata dokko kapita Santipur arong Amikar Chayarani Raipu Abangphu Budheswar Teron Alongle cherai pidat lopu Alamki Keklang Sonsi Keche Klembangphu Ajay Rongche Honatum Arjulong si Alanglitum Arisang Hotum pen Chayarani Rai ahem mate adimaklong an humridamlo Bangso kahumri damahun Ajay Rongche hon Chayarani Rayaphan Karchua tengke Nilitum Ladake doke Ningkan troxi kep soselo Lapente Nilitum ke Ladaksi Mahang setame Kethek pusi Chayarani Raipen Lamthe nang pachinidon Tangte Keche Klembang Ajay Rongche hon pen Lamthele Arjupon thulona Karbilo chale song pen da Kheroni revenue circle ke parlo Apu Henru Abi Adung het Longle Alamki aputhak situm dak na humri lo yalapu Henru Abi natu mate karkok pen Budheswar Teron pula bangso Longle long ladak alang long pata dolo amasi ladak Keche ke be khai tumlo alang litum dak ha aprang masih gedo pusipu alang litum khajana ki pil hai huya alu hai huita nampak langdut la penon pi bangke patata dotu pusipu lasi non bangke nitum dawang det pen dake kemang huson ta de dokong lo je patata me tini isu de rason si theklong la pen dak number pata number ba sap cheprek do chat sila bangke itum jasame pe dak itum Karbi Anglong Thomas Council long la Land and Revenue Department tumta isibet along le along koson si dak pata bang hini isu der ma pusin itu mangen non dai ma hume melo kasi aprang pen lo pulo dang ningkan kep krep ho aprang pen dami la pu Longle hem puwe Budheswar Teron khai bang tami dak wang bom lo wang pen la tum pen kwan e chingki che than alang le tum tami kroi der son si theklong lo kroi der thek alang le tum da ha ke ching pen ge do polam sin che paklang lo masi pata hui ta do masi alang tum ta dam de thuthe de son si theklong la si non ba ke itum bang pu bang ge non bang ge chiplung ara chaplung ara puta un elo la solong le long la bang ke sol nang hi mate kang signing bang ge la ke itum la Land and Revenue Department jasam pe dak Kheroni circle along la so department la Longle hi Keklang nang atum si prabjin pen la bang so long le long Alamki aputhak bang nang lam pen la so sonsi la hini ipilong ko ma la support ke pasol jipan itum Karbilo chale song hin bem stame junior ripono la sinitum penabalom isi allo pipo da revenue circle long stame
isi laso Alongle long Keklang pacari jipan itum revenue circle lo isi alo people laso alo pipen prabjin ben alang itum step deng pen mate kopi ke chok si ke mejima pula bangso kang sai bang tong se kot pen ke pa doji phansi nil tum hin pen tame apil lo la pen isi alam mangela lo non lom karbiang long pustami penang an karbi atum Alongle long bangke paroka khai tum rang ben sabtu list ki pipen ke do ke pa do pon non ke pu damun de toyun de alang tum tame thikluk do po dam de tum do pi kiti kasi lai hu pustami non apor bange tum bange lahai bange chere dunang poje tum lang chere dunang poje lahai hu unan bange tum bange non bange oe kimi tum bange bang phan longle kipi longle sai patuki ta hoba list pen alom so ke pa doji pu ta lahai hu bange claim pon pe da na pu ke bang jila di pulo tang de tum lang so se kisung ke photo po na pe nisi ke mang hu na me alam bange tum karbiang long thomas council long bangke ta ke jase met pet ke pata holder ke lage tum jase met pet inglong aso khai tum si pata ke long chodi stame ke mang hu bangke non ke da karbiang long ta yong dun tribal ben kaprek itu minglong khai pen kaprek tum ata pata stame dopi ka son si theklong asi lai hui bang ta karbiang long thomas council tum bangke lahai ke pipe da nang ji phan bangke ni tum hin pen na me chuning lo la pen akimia long le puke pi masi pinang ne lo la pen long le phelang long chot kali lo kaprek beha be par pen cheng long la dak bangke kaprek khai tum han bangke pi pon pe da na pu asi la ba jasana pe la bang so long le lam bangke itung da revenue circle lo sia lo people la bang so lo pi pen prabjin pen la so long le lam ki bang ke pa sol ji phan sin tum hin bangke chuning pon lo lalu holan la so bengli tum kido ke lana ningkan lang la tum bang ke ningkan si ki phordam lo antame ilita thekdun long mat di hola nili po tum bang pulo khiti chuklem te chuklem tame ki thornang mojitiya nili tum damoi pulo te thornang pu polam si hola sohot ke chethan hai ama sinona bangela tum patoiti pen akui chuelo ahem chikim lo non abarita longlian ta kaparlo penang pathelo non nangli tuanda theklong mati de lapen ke thorthe delo tu thorthe delo non bangke non nili tame chupu ne delo antame nili tame dak khiti ke choklem bangke no anta iri re hai abo kak abo ke cho gote pene poitamini li bangke ini choklem berlo lapen la tum han bang chupu ne delo Cotoyon edalo. Nangilong pota do po. Pota do, me di pota kle do lapen ke latum abangela cipareng teng thiblo mane hola sor pen ke do pulo antamel lahaya atheng pia theng prang chu narkola koi chu pena masila tumbangke ho aku pen pukoglo antame hok ped bangke nili tumbangke thuroi puta ningkan kep hopena aprang chupulo dame thorthe dalo do thiblo pusi Longle pota longle nang limen tong tuma. lalo mane dokholdari ke nilpulan tame non medipota ke namjari ke nilimen la nilimen ke Budheswar Teron Nang dirong ke. nili karkok tongklong biarong Dadak nang dilong lagi ke raja arong ke dirong. lada bangke kiba Santipur pu Tapi labang sur dak pota nang li pan pota nang mana ki koma mandale. pota bunai bangke laso dhu 2007 mayong ha laga lada sarko office long si bunai la sa mondol bangke latum ta pene mati koloso pene ne lita amian chitene thuderlo banga tame ni li me dipota si chuklem la chubunai la Ciri ko an dak nang si rai ki. mane ciri ko an mane aprang kel an the non bangke penang pathelo latum latum kom se kom 1.5 बीघा 1 बीघा mui ke ta so seder na pima la dake cerai Tapi nang labang so lama paputhak sarkol office long dam iglo ma. nili dam lo achulom ta nangpun pitha pu mondol tumata chuningri dam le ha Mandol long se chuni. la babuson bi pu dak langpher ke la se puri mate ama sila phan chuningri lo je longli nangpun pitha la sono son keskal do koglo palam ta ne li chuningri dam lo batai thompli ne dam lo ta me bang bidet loke yo nili no na phia bang Datum ari teng long pota do ma. pota do mane pota do bhuitame hola dak nili damateng te
sita buhi long tawe pen kala pota long pota dak wekla along ta dokholdari majok tawe lage ni lipo dokholdari lo nili no phi pota pinike nilimen se dulu mate la la so kiba bang ke mayok tawe lang la so dak la so long le dak long ke mayok ta pota klem klela nilipui bangke ladang bangke la tumhan batai lo thurnang pupo abang chuning rilo antame la tumnang thur pipe delo matiya asinona bangke nang Deepu Arboretum Cum Craft Center Conference Hall along Capacity Building Program under the National Action Plan on Drugs Demand Reduction Ajaimek Pamanpo. Vosik Achiklo Nipai Cricket Tomarni Deepu Arboretum Cum Craft Center Conference Hall along Capacity Building Program under the National Action Plan on Drugs Demand Reduction Ajaimek Mesenpen Pamanpo. Lapien Bangso Amayelong Directorate of Social Justice and Empowerment Gulf of Assam Lapien Karbianglong Autonomous Council Atumpen Chepater Piponsi Bangso Ajaimek Dengponlo Bangso Ajaimek Kideng Ponang Kok Laki Non Ovi Kimiatum Penang An Drugs Kicho Mate Araki Ahormu Kirimatum Ili Metang Alongri Along Dopiklo Labang sopen chipe jogchia phanke bierta kitokpen kapache thang atum mate media atumta kachirap dunangji akinang sotlo lapen kumane jongsi drugs kijor adim arjulong lo tangte police aphan bierta pidamnon lapen CEM WhatsApp number along pachini non pusi CEM Dr. Tuliram Ronghang pherangke athingno pachini po Deepupen Nangkelo Berta Real Son Hanse Report Karbianglong News Channel. Di amun bicu kang krak pula bangka jumpi pulong sel. Orgi ju na bangke pane. Setelah hai amun bicu bang long te na yong si ara kinang long tang long pulong sel lagi men iri un. Ora bang iri un dia. Setelah bang iri un. La sila so kapi jum nangi pavedet nangi pulong te lagi na tu media minta kapai cethang dum ta lagi na cara kenang so. Nah tu miau sena cerap itu dunde, ala ada lahaya amun kejor, unauthorized kejor, atuma phan. Nah tu miau si Keklang pen Keklang le porong te la Keklang tunta, kerso adai du kok mat. Lasi, nah ne yong si lason kejor kacong hu amun lahaya drugs hormon kejor, arki hormon kejor. Nah ne yong si kok Keklang long te, nah tu. Social media Keklang nang po lapen ke police van commission pinang po lapen ke nili po sablong kami nang lo tamen nilitum pala haya to kan kir lapen ke jorbe ka pan hate ke dia pan itu kal benglo to mas ko lasna tumla chera situ nang lasida ke pini social justice and empowerment open of Assam city organized lo to not to mas ko silman ka chera lasida ke administrative and right isi komisioner adalah sebenarnya polis adalah additional SP adalah dan crime SP adalah labendang appointed speaker adalah nanti pada nanti non dulu becini terserah ada cara itu siapkan ada sini kami ada ini luar negara judul pakapan nanti tak berkompilta cara pakai tanggi apa non tim itu kacang dia semua jate hinune dia siapkan apa itu jate ani bentuk pada dia siapkan ajar pujer pi lapen apa ada adim pulang teh tim karbiang long kita lahai kahino hormu pen tapi birjipan dia lake nili tindet kali namu tindet kali akbar cerapa kata lu pulang itu lahai saya dia cuma kamu Sisu Siksa Samiti Assam Atumpen Chepater Piponsi Kazironga Sankul Angkang Aparman Chess Competition Ajaimek Kapamanpo Lakha Inko Retrog Duabarguri MSC Constituency ke Parlo Dolamara Angkang Men Phangcho Arongalong Kedo Atur Shishu Niketan School Ahemalong Kazironga Sankul Angkang Aparman Patumi Chess Competition Ajaimek Kapamanpo Bangso Ajaimek along Kachepatedun Atum Lake Kazironga Niketan Bokakhat Niketan Rajabari Niketan
Kamargaon Niketan, Alami Niketan, Katopathar Niketan, Lapen Dolamara Niketan Atum Helo. Lapen Patumi Bangso Kachepate Along Pangrumpet Bang Phoke Pratrok as student Atum Chepate Du. Lapen Dolamara Niketan Pen Sarthong Pangcho Class 8 Lapen Jersong Tokbi Class 8 Atuma Phansi Select Ponlo. Lapen Kehai Atuma Phan Pinap Jorhad Along Kachepate Dun Longji Aphanta Varsai Longdun Lo. La Anchota Kalisi Along Sita Pachepate Dun Pen Haidun Bom Pute Nation Level Anta Palidunchi Aphanta Kachisik Dopusi Nang Thandu. Patumi Bangso Ajay Mek Along Aluhi Atumpen Atur Shishu Niketan Managing Director Hun Pangcho President Robin Gurung Sport in Charge Yuma Kanta Yupadya Sankul Pranu Ranjan Raj Khowa Bokakhat Niketan Principal Deepak Goswami Lapen Penang An Keche Kidingatum Chetong Dun Pen Patumi Ajay Mek Mesen Pen Pachunpo. News report Karbi Anglong News Channel. Nilimen Hun Pangkyo Nili Pinila Sokel Kapati High School Atur Shishu Niketan along Nili Man Managing Committee President lo. Nil tum aprang ke Jorhat Hongkul along sido sinona bang ke ni tum Jorhat long bang bibhak pen nona kimi Hongkul lo ni tum Kazirawa Hongkul andar sinon bang ni tum laso Atur Shishu Niketan ni tum non dak cari pon bom lasilang so Niketan la Hongkul andar bang de pibang ke pini ni tum dak ke cheng siang deng sila so chess ke patua mande chess competition program pini tum dak deng pon dak nitum non dak pini la dak kasitong ke kado ke hatta ni ton long proxy ni keton student dak nitum pini ke setong Bangkan pini amar kiman total kiman asal 56 bang 56 bocca bang phoke pratrok asama sinon dak mane competition long dobom participant koribom ne non ladak jong se undel lobte ni tum bibhag long pon po la non Hongkul andarong se ni tum dak jong se topar bang ko na ladak nang se ako ke bahiri dam po bang ko la top non competition dobom mong bong bang phoke bra trok bong bang ko ni tum dak pini select pon po la so select dal ten non bibhag long pon po bibhag long pon dal lobte mo pranto mane state level long hade Kelatan ledun po, la so hadak ta ununda lo bete mo ha central level long ta me ni tum so competition bang ke ni tum pon po. Khela aputhak ni tum la so non bi khek ke ni tum ki bi pon kela hello. Jate non lomo somar tum anutin ahemo somar puthere me ye tum bisike ke mobile la long se mane byosto la serious enrong apia po tum thete me somar phan che thanu ne lo pute mane mobile sor ko pola te ni pang sam kasini li anutin apia po tum phan thete me la hello chunu ri gang tung abang ke mobile pipera akhapre khela dula na le la so somar phan isomar mar phan chithan ponsonte mesenji laben pini ni tum la so chess ke pathu pon kibi pon nang ko kala hello okol osomar ge pini education along ke kenang solo boy phi thete me lu tum ani bang mat lo charli Alan lok silu tum thani la chot dagali khela dula ka do ya theta me tum alang tum phan progress pon ni pulu pon ta tum la hai aso sapen thilu tum cheng pon po pini la chess ka pathu pon pu theta me mane iputa lok mante brain bhan development paban theta me la ta sia khela lo asila sondang thakse no tino samarat atum theta me la pena parent no manchuni rita la la mobile bang pipera la hai khela hormu bang le osomar phani mane concentrate pakuri aning pahang ba than pon hobitha pipon pulumate ilu tumo somar ke thek thidaji po thang la me asi pini lo so chedan long theda me ni tum first pini da ke ki bi cheng long theda me ni tum mane dak nil me na ni ke ton long pen theda me bang tio somar dak pini chipate dun la si la non first round lo non round 4 non last non hedin
keba heri dopo la sila so apilo pote lang po pele hi komama tongko ana telen done la bangai mo la pathu judet su afisini dum chini pole the an afisini dum nang dum han than thwe bola bangai হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী উমাকান্ত উপাধ্যায় মই আমাৰ বিদ্যা ভাৰতীৰ যিটো যুগৰ খেল পৰিষদৰ দবা খেলৰ মই এতিয়া বৰ্তমান সংযোজকৰ দায়িত্বত আছোঁ কোঅৰ্ডিনেটৰ আৰু মোৰ বিদ্যালয় হ'ল ৰজাবাৰী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন আৰু এই বিদ্যালয় আমাৰ বিদ্যালয়খন 2097 চনৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই মই বিদ্যা ভাৰতীৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আজি আপোনাৰ ইয়াত খেলটো অকল ইয়াত স্কুল নে বেলেগ বেলেগ স্কুল আহিছে নহয় ইয়াত মানে এনেকুৱা আছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মানে পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে সংকুল বুলি এটা বিভাগ মানে এটা এৰিয়াক লৈ সংকুলৰ মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় তাৰপিছত বিভাগ আহে বিভাগৰ পৰা প্ৰান্ত আহে নৰ্থ ইষ্ট আহে তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এইবোৰ খেলবোৰ লৈ যোৱা হয় তো প্ৰথমে বিদ্যালয়ৰ যিসকল টপাৰ হয় তেওঁলোকক মানে আমি ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত বিদ্যালয়ত 7খন বিদ্যালয় আমাৰ লগত অন্তৰ্গত আৰু আমাৰ সংকুলৰ নাম হ'ল কাজিৰঙা সংকুল নতুনকৈ এই সংকুলে জন্ম লাভ কৰিছে আৰু নতুনকৈ জন্ম লাভ কৰি প্ৰথম দবা খেল চেছ কম্পিটিশ্যনটো আমাৰ ডলামাৰা নিকেতনত অনুষ্ঠিত আতিথ্যত মানে আমি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ হয় প্ৰথম ইয়াত প্ৰথম আগত আমি কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াত প্ৰথম ডলামাৰাত প্ৰথম হয় হয় খেল বৰ সুন্দৰ হৈছে বিশেষভাৱে প্ৰতিযোগীসকলে ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰিছে আৰু বিশেষকৈ আতুৰ শিশু নিকেতনৰ নতুন ফ্ৰেছ কমপ্লিটলি নতুন প্ৰতিযোগীসকল আমাৰ লগত ইয়াত আহিছে আৰু তেওঁলোকে মানে যথেষ্ট ভাল খেলিছে আৰু তেওঁলোকৰ খেলটোৰ ভৱিষ্যত আমি ভাল দেখিছোঁ तो इन लोग जो खेल खेल रहे हैं बहुत बढ़िया से खेल रहे हैं ये बच्चों के भविष्य है और जो खेल है कि विद्या भारती के जितने भी खेल हैं ये विद्या भारती की खेल की रोज़ जो मतलब रास्ता इसी सुंदर है यहाँ पर हम संकुल में खिलाएंगे उसके बाद डिवीज़न विभाग में और विभाग के बाद नॉर्थ ईस्ट के बाद हम लोग राष्ट्रीय पर्याय में इस खेल को हम ले जाते हैं और हर साल ऐसे ही हमारा बच्चों की जो विकास माने खेल की जो विकास है ये खेल की विकास के लिए हम ये व्यवस्था हर साल करते आ रहे हैं धन्यवाद BJP सरकार निंकान क्रेसी के चौक अर्नी BJP East Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Katalon po Narendra Modi Kacharia सरकार निंकान सुरिहिनीरा क्रेपी अनिंकान पेन India de nang charilo Lapen निंकान सुरिहिनीरा इंकोरपो वो सिगाचिकलो निपाय क्रेहिनियान के निंकान क्रे isian nang choksi India angkang pi along talon ponlo Sonsi Team Karpi Anglong Assam State BJP President Dilip Saikia Phan Aluhi Sarpo Chupaponsi Bangso Amai Pangcheng Ponlo Lapen Karpi Anglong BJP Atumpen Chepater Piponsi Dipu Arboretum Kam Crop Center Conference Holelong Mesenpen Talonpo Dipu Pen Nangkilo Berta Real Son Hanse Report Karpi Anglong News Channel Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me